Рахат Аманова, Адиш Бақшы, әңгіме. Боз үйдің içi очоқтағы оттың жалынан қызыл күрең түсті қуылып, сол қапшытта жерге салынған төшекте өлік солық жатқан келінден құп-қуы жүзіне қызыл жүгіріп қалғандай көрінеді. Қою түннің құшағындағы айыл ең, боз үйдің түндігінен шыққан оттың жарғы бейек тоғылардың қойнында жалғыз өзі жылтылдайды. Ортадағы жүлөнгішті чоң жағаш күрсіде олтырған бақшы, тізесіндегі тестердің бешінесінен жыттап ойлу. Ешіктен келінден күйесі кірді. Аке, сіз айтқандай 30-ға чамалап қалғандарынан тартып, ортынынан таяп қалған еркектерді тандап чақырттым. 18 судан бөт келішті. Айтылғандардың бары келді бе? Хо, аке, өз-өзінің күңелектен баштап ақчи, жерге тал, гөлдік, читала, қайыңды, терек менен қалтатайдан, нары жақтағы сары таш, нура, ақ босығы менен кичи қарақол, чоң қарақолдан бері жақта тарғалақ, асқалы, соғынды, мұрдаш менен бүлөлүден айттырған жігіттердің бары келді. Атан көр. Соғыш болбаса, ушыл тұрған күңелек менен әлі ақчи, қалтатайдың көкчелері жоғылса, бір орды болып қылат әлі. Халван суандай жігіттерін аут болып кетпеді бе? Ошын айтсаңыз, әке. Жақшы. Ұлы ұра ақтарына нон чақтысы кірсін. Айтып қой. Hazır. Eşikten 10 çaқты kişi girip, amandашып, төр жаққа өтіп, ойым-өз тартып отырды. Құруч көздері панардай жанған, ол vuрлуу денесі оқтырылып тұрған Адиш Бақшынан бүркіт қаваға алдымеді елі. Кіргендерді бір сыйратты келе қарап алып, сөз баштады. Балдар, төшектегі келінім же нарда жоқ, же беріде жоқ, өлік солық жатады. Мына оğlu бізден үміт етіп отырады. Бүгін ушул балам үшін бір жақшылық қылалы еме. Арқы жаққа мойын сынып қалған кишини алып келіш оңой болбайды. Қорқып нетіп, чочып қалбайын дегеніңерді қармабайым. Егер барыңар мақұл болсыңар, баштайлы. Адиш аке, чабарман жігіт түшіндіріп айтты. Біз да бір чечімге келіп мақұлдашып келдік. Ешкім кетпейді аке. Айта беріңіз, құлақ сізде. Деді, ортонынан өтіп қалған балуан киши. Анда мындай қылауыз балдар. Атасы менен баласы келінді жанында үйде болашады. Сілер шығып, 3 қатары иіндешіп, боз үйді құрчап тұрасыңар. Анан мен баштайым. Ава, айылда бала бақыранын тентектері бекініп қалған жоқ бұ? Балада жайлаудың қызығып қачып келбей бе? Деп, 30-дан еме өткен ақ сарғыл көздері тек қараған жігіт сұрап қалды. Жоқ, қалған жоқ. Қатын қалаштың бары бала бақыраны алып жайлауда. Ақсақалдар ал жақты көзөмөл қалады. Байбичелер бар. Күңелекке бүгінче ешкім келбейді. Екі жаққа көз салған мергенче жігіттер бар. Мақұлава түшіндім. Балдар, анан жин атмай келгенде боз үй орнынан көтеріледі. Өзек туырдықтар сыйырылады. Түрден ұғылады. Қиқыры қызы чуу шығады. Қызыл керегеден айланып учқан мен көрінім. Дүйіні аңтар теңтер болғандай, асман қайсы, жер қайсы білінбей, қызы ала туман басады. Аяғыңардан жер көчет, қорқпағыла. Иіндешіп, үніңірді қатуы шығарып келме келтіріп тұрғыла. Баладан көзіңірді албай қарап тұрасыңар. Сілердің үніңірді ерчіп, балам барған жағынан қайтып келеді. Енесін ерчітіп келеді. Асты бірді жарымың чочып че, ашықча үн шығара көрбөгілі. Анда мені төвістекке кетеді. Балам ошы жақта енесіменен қалып кетпесін. Жоқ, құдай сақтасын аке. Балдар болып өзімізше да сөйлештік. Бұл жерге келгендер емнеге келгенімізді біліп келбедік бе? Бейған болыңыз аке. Деді ұзын бойлы қара торы жігіт. Бала қорқып қалбай ба аке? Балуан киши сұраулы тіктеді. Жоқ, қорқпайды. Сілерді тандап емнеге топтады дейсің. Жігіттердің демі балаға еш болады. Атасына да еш болады. Ошыл балағана енесін арқы жақтан алып келеді. Башқа ешкімнің чақырығына бечара келін құлақ салбайды. Қайла жоқтың іші бұл. Мен жол ғана көрсетім. Мақұл аке, түшіндім. Балдар, анан мен ылдыйлап асава таяқ менен керегені чапқылағанда ушыларын кіріп, иіндешіп келме келтіріп тұрасыңар. Мен ылдыйлап ортоңырға отырам.
Ошондо эки балбан ийнимден бекем кырмап отургузгула. Болбосо келгендерге кошулуп көздөн кайын болуп кетпейин. Түшүндүк аке, айтканыңызды аткарабыз. Дагы баягы балбан киши жооп берди. Анан дагы бир сөз балдар. Көргөнүңөр ушул жерде калат. Укканыңар ушул жерде калат. Аркы дүйнө менен берки дүйнөнүн ортосунда көпүрө болгону жатасыңар. Мен жол көрсөтүп, жол ачып гана берем. О дүйнө бу дүйнөнүн ортосуна көпүрө болгондун милдети оор. Көргөн билгениңердин баары ушул жерде калышы керек. Кабат дүйнөнүн катмарынан бүгүн келе тургандар да жөн келбейт. Суроо сопкуту менен келет. Айткан дегенине көнсөк келет. Адишеке, сиз эмне десеңиз аткарабыз. Көргөн билгенибиз ушул жерде калат. Сөз бир, убадага турабыз. Деди балбан киши. Анда баштадык балдар. Сөз бүттү. Бата кылалы. Деди бакшы. Эркектер жүзүнө бата тартып эшикке чыгып кетишти. Атасы келип, келиндин жуурканын алып койду. Энесинин эки өрүм узун чачы тыкан өрүлүп, ак суруп көйнөгүнүн үстүндө тизесине чейин чубалжып көрүнөт. Кызыл ашыгына чейин жапкан көйнөгүнүн этегинен жылаңач буттары көрүнгөн келин эч нерсе сезбей да укпай да уктап калгандай жатат. Бакшы абасы балага дагы бир сыйра кайталап, эмне болоорун түшүндүрүп берди. Айтып улам бооруна кысып, эрбейкен садага улайным. Эне керек да балага, эне керек. Энең бечаранын көңүлү бул дүйнөдөн кайт болду эле. Кайра кайтып келер бекен. Сен деп келер бекен. Деп бешенесинен жыттап алды да, энесинин оң жагына отургузуп, анын жансыз, алсыз, нымдуу, муздак колун баланын колуна карматып, эскертип айтты. Колуңду апаңдын колунан чыгарбагын балам. Бекем кармап отур. Энең сени таппай калбасын. Энең келсе, сени гана ээрчип келе садага улайын. Атаң сага, балам, апаңды чакыр деп кыйкырат. Ошондо апаңды чакырасың. Коркпа. Уктуңбу? Уктум ооба. Колумду албайм, коркпойм. Деген акылы тетик 6 жашар бала атасын карады. От калаган атасы ойлоп эле. Бакшы добулбасын таягы менен ургулап оюн салып кирди. Алгач отто айланып, анан келинди айланып чуркай баштады. Баланын атасы арча отунду очокко улуулатып жагып, чокко айланганда отту калап, кепкир менен темир сап шамшар бычакты таштап койду. Бакшы түрдүү добуш чыгарып, тегеренгени тездеп, анан боз үйдүн ичин айланып уча баштаганда үзүк туурдуктар сыйрылып түштү. Анан кайра тегеренген акырындап, дабышсыз басып келип, кепкир менен бычак ширидей кып-кызыл болуп калганда, барскандай жылаңач колу менен чоктон кепкирди алып, келинди айлана чурка бар жерине чапкылап, кайра өзүн чапкылап кирди. Андан кийин ширидей кып-кызыл шамшар бычакты чоктон алып, алгач өзүнүн ичине матыра сайып, келиндин денесин көзү менен көзөбөтчүдөй чакчая мелжеп карап турду да, талуу жерине сабына чейин матыра сайып сууруп алды. Өзүнүн да келиндин да бычак сайылган жерлеринен кан чыкпай эле, шамшар бычак сууга киргендей кирип, суудан чыккандай изи жок чыгып атты. Улам келинди кепкир менен чапкылап, бычак менен денесинин ар жерине матырып алган сайын, арасында тили менен кып-кызыл шампарды жалаганда шыр деген үн чыгат. Бакшы ушинтип келинди 10 чакты жолу айланып бүтүп, керегеде жөлөнүп турган асаба таягын алып кайра тегеренип кирди. Тегеренгени күчөгөн сайын баскан турганы көзгө илешпей калганда, адам кебетесинде окшогон элес түндүктөн күүгүмдөгү жарганаттай калдаң этип кирип келди да, экөө чогуу боз үйдүн ичинде чимирилип уча баштады. Бир аздан кийин адамзааданын тилине үндөшпөй угулган үндөр чыгып, алар көбөйүп отуруп, кызыл-тазыл кийинген, дене бою көзгө көрүнүп көрүнбөгөн сөлөкөт жиндер кайдан жайдан пайда болду. Жиндер адам көзүнө так илешпей, пайда болоор замат ызы-чуу үндөрү кулак мээни жарып, бакшы менен кошо кызыл керегенин ичи сыртында уча башташты. Бала баята аналардын укканына таң калып карап, кызыл керегенин сыртында 3 катар ийиндешип, «Ла иляха иллаллаху, ла иляха иллаллаху» деген эркектердин өзүнөн көз албай тиктеп турганын көрдү.
Alardın sürdüğü bir ok, mehrimdүү gözlerinden "Balam korkpa, biz janыңdabız. Korkpa balam" degende düşüngön bala bardığın bir sıyra tegiretip karadı. Erkeklerden har biri dödöy göründü. Bara aylananı kızıl küreң tuman basıp, kulak meyeni jargan ündür katuulap oturup bakşı havası menen atası görünbey kaldı. Dödöy erkekler menen alardın ot çaçragan gözleri gana görünüp, gürkürökön ündürü uğuladı. Türdü ızı çuğdan balanın başı aylanıp, esin joğuta baştaganda apasının muzdaq nımduu kolu sergitip durdu. Alsız bir ok, jüröküne jakın koltu bekem kısa karmagan balanın gözüne apasından başka hiç kim görünbey kalganda atasının kıykırığı uğuldu. "Balam, apаңды çakır balam." Atasının önü çıkkanda "Apa" dep bala kıykırganda janagı ızı çuğulu tiri şumduk kızıl tazıl tuman kaptagan düğünü aleki zamatta gözün kayın bolup memiregen appak egin talada turganın gördü. Anan atasının "Apаңды çakır balam, apаңды çakır" degenin estep apasını istep çurkap jönödü. "Bul jaktın egini ak tüste bolot ekene" degen bala apakay egin talağını teң ekiге bölgön tötö jol menen jügürüp baratты. Apakay talağının te baş jagынан karaan göründü. Apam okşoyt degen bala apalap oşol karaandın arkasından kıykırıp jönödü. Karaan alыстay berdi. Karaan alıstagan sayın apası ekenin jürögü sezgen bala eme ününün boluşunca kıykırıp eçkirip ыйлап эһирчеп jurkady. "Apa, apa deyim, apa, toktoңuz apa." Karaan kulak töşöp toktop kaldı da taң kalkansıp arkasın karadı. Gelin canı jay alıp, ak buladay talağın aralap, mından 6 ay murun günөөsüz uçup etken, özü üçün kurmandıkka çalınan kızının ünü çıkkan jaktı karay eğirçip baratkan ele. Balasının ününü uğup arkasına kılçaydı. Жалгызы өзүн көздөй апалап ыйлап келатыптыр. Таң калып карап калды. Кызынын алаган үнү эле чыгып атпады беле. Уулу кайдан келип калды? Сагымга токтой калды. "Апа, апа дейм, токтоңузчу апа" деп ыйлап келаткан баласы этегинен кармап кучактаганда кандайдыр тааныш жылуу толкун серпип өткөндөй болду. "Апа, апа кеттик, апа дейм, апа бас кетеличи" деген баласынын асман жерди бузган аянычтуу үнү жүрөгүн тепчип алды. Бейкүнө учуп кеткен кызынын ала ыйлаган үнү жакты бир карап, анан этегинен тартып бесиленип ыйлаган баласын бир карап, ылдый отуруп, ботосунун көзүнө таңыркай тиктеди. Апасынын жүзү балага муздак да, кайдыгер да көрүндү. Бала апасынын муздак жүзүнөн коркуп, мелтейгенин көрүп, апакай талааны аралап качкысы келди. Колун апасынын колунан сууруп алып, качмак болгондо келин уйкудан уйкунгон сыңары селт этип алды. Кайдыгер болгону менен белгисиз бир күч баласынын колун кое бердирбей турду. Ыса болгон уулунун колун бекем кармаган тейде акырын бооруна тартып, жүзүнөн сүйгөндө кандайдыр бир жылуулук жүрөгүн аралады. Жүрөгүндө жылуулук жок эмес беле? Эми уулунун колдорун бекем кармап, көздөрүнө тигилди. Баятаан этегинен тартып жетелеген кичинекей алакандарды жүзүнө алып келип жыттады. Кичинекей алсыз, жылуу алакандардын жытынан негедир көзүнө жаш тегиренди. Ботосуна тигиле карап, өзүнүн мээримине зар болгон моңдуу, кусалуу, жаштуу, жалгызсырап элейип корккон эбелектей уулун көрдү. Балапандай чырылдаган баласынын алсыз чыңырыгынан, ыйынан жүрөгүнө мээрим аралаган келин эми өзү да куса болуп баласын сагынганын туйду. Ботосун боздотуп, аппак ээн талаагы таштап кеткиси келбеди. Уулу жетелеген жакка кеткиси келди. Келин алаган кызынын үнү чыккан жакты бир карап, жалгызын бекем кучактап жыттап алды да, колунан жетелеп баласы келген жолго түштү. 6 ай мурда көздүн акыркы айында кыз төрөгөн эле. Уулунан кийин төрөбөй жүрүп төрөдү. Зарлап, тилеп жүрүп наристели болду. 12-ни тууп, 9-ун аман эсен резиге жеткирген өз энеси төрөтөм деп башка катын калашты жолоткон жок.
Bir gana nerse gezirek gelen mani berbey kalıptır. Enesi, sen törösöň kokus gerek bolup kalsa, aylığa jakyn emi domçu var, dep güýe balasынан ruhsat surap, ay gününe jetip kalgan kızın jaýluğunun etegine aldırıp aldı. Kekse kempir eski jurttu tandap, arkıra bakkın çoğun dayraga jakyn jerge jardın ıldyýyş jagına üý tikdirdi. Taňgamal oňaýly türüp aldy. Kızın koluna alıp emizip, yüzünden süyüp, jıttap, baktısına balkıp oturgan. Anan ele geçke mal, eti ot menen jalım bolup çıktı. Ertesi tilden kalıp, esi kirti çıktı bolup jatkanda, öz enesinin canına jakyn gelgenin duydu. 12-ni törögön menen eýlerine berip atıp, uğuldarın soğuş jalmabanan, soğuş malındağı arçarçılık menen uğru sırqo kızların neverlerin jalma batıp, hazır bolgany bir hul neberesi 3 kızı menen kalgan ele. Oğul kızlarının toğuzundan tiriýle ýaşyragan baybiçe oçoktun boyunda onçukbay uzakka olturup oýgotundu. 50 ýyldan beri eli tınç emes, gökdöýünden köp nerseni gördü. Anake, ağ orus mandiker uruş gaýdady. Anan ağ orus, kızıl orus bolup kagışıp, kança azamat anda sulady. Kulakka tartat dep bir basmaçı çıgıp eki, dağı kançası naut boldu. Geçek nemiz soğuş emele doktodu. Uruşta anan buljakta kursağı kurap kırılgandan kalgan el, emi dağı birdeme bolup ketpesin dep jürek saada bolup kalgan wak. Kızı törep alsam dep zarlap jürgende koşun ayıldağı atı çıkkan uluya jigitke bargan, aldaro öyle açık aytkan, kızınız kız töreýdeje. Birok birin ayla kılıp alıp kalbasaňyz, ekönü biri de ýesine beresiz. Kudaýdyn hökümi bul, ayla jok eje. Jalkysынан tukum olanat, kalganyn özüňiz bileňiz, degen. Kempir uygu batıp oturdu. Kızının uğulu bir uruktan kalgan tuyak. Bir aylığa batpay, jer eýleýbizde uşul jerde eýlegen köp tukumdu uruktun erkek atmayı getip atıp, jalky sebelektey jeň nebiresi kalgan bolju. Balany ene gına kalkalap kalat eken, özü 70'ke tayap kaldı, bugün erten getken oturat. Enesi bolbosa jeň nebiresi kucakdagy karındaş menen kanday gündü göret. Gözü ötüp getse, kokus jeň nebiresi birdeme bolsa, anın jeti atasyna ýemne dep barat. Enesini hesine berip, sizlerde tukum kurut kıldım dep aytaby. Anake, özünün uğuldarının içinden bir uğul nebiresi kalıp, anı geline kö kanday kara olturat, on mal gözünden tikirenip. Balığa ine gerek eken. Hatten emi canı türülgönün bir kaydı esine birebe. O kuday, uşunday kuragan günde kaların bilgende, baldarının altında ketip kalsa emne. Kempir kızının süt deyip çıkan emçegine neveresinin oğuzun salıp, toyguza emizip durup, memire uktap kalgan neristene jılanka toronçuga vurup, gelegenin tübüne jatkırıp koydu. Gelin eldir-seldir gözünü açıp, jaşın töküp, enesine jalınıp karadı. Gayratlı kempir kızının jaşını arjıp, oğlu yanına aytkanı geldi kızım. Kudaydın buyruk edile, kızыңды jenebereňde bolbasa eköni bir de ýesine beresiň dedile. Maga sen gereksin kızım, jalky suwluňa gereksin, meni giyin düşünesin, dep şart durup çıkıp ketdi. Beçara kızı, kızımdı alıp kal eni, kızımdı, dep kıykırıp ontup aldı. Birok tili oğuzdan kalıp, denesi ot menen jalım bolup kıymıldabay kalgan gelin erdin alsız kıvratkanga gana jaraganyn bilip, göz jaşy monçokdady. Aç karının ağlaganın bir kaydan üne kulağına jaňyrgan gelin je jyla albayt, je kulağı ukpay kalbayt, je ölüp kalbayt. Tiröünün asabyny tartyp atyp, içinen kıykırıp ыйлап atyp bir malda yesin jogatdy. Dünkü arıldagan suwukta jalankat ороňçugy menen keregenin tübünde sızda ıňalap ыйlagan naristenin üne Kudayga jetkendey boldu. Albut dayranın aybat tübünü ymyrkaydan ıňalagyny jutup, ertesi geçinde ıýy ugulbay tym-tyrs bolup kaldy. Günütünü jar başında dayranı karap delmirip, nebiresi ıňalagan sayın tirüýlöý içinen ölüp atkan kempir, ertesi tünü girip naristeni karap, "Hatteň düýnüň düşgör. Kuday başyňdy taştan jaratgan eken balam.
Deni kartın so, altı sanın aman türöldün ele. Bala panday canыңды alganam karavaşma görünsün. Mağa kızımның bir uğuş canı gerek, kalganın Kuday ösü bilet, dep içinen gübürödü. Neveresinin oronçusuna orap, betin jap, köö balasının koluna alıp barıp tapşırdı da, kızının havalı uğur ekenen aytıp, şart kayra artqa жүрüp ketdi. Kışı boyu ölük soluk jatkan gelin çilde çıkarda aran gözün açtı. Esine gelgeni kurusun. Hiç kiminin oğuz açıp süleşpeydi. Onçukbay telmirip şıptı tiktip jata beredi. Sırquu gelin enesi menen jengesinin kolunda bulça çilde çıgar kezdegi suuq küçögen mal. Kızın gündüzü karagan enesi tırp etpey uktap kalgan ele bir maalda jengesi üşüp kalganın sesi uğunup ketdi. Karasa jıga çeşik kıngayı açık, kayınsingdisi jatkan orunda jok, jengesi şap turup küyösünün kalgan tondu üstüne ile koyup eşikке atıp çıktı. Taң atıp jerge jarık kirip kalgan eken, kayınsingdisinin jılаңaya kızı menen çurkagan gelin eldin bарын oygutkончу is kuvalap kete berdi. Kış çildede dine boyun üşük algan gelindi zambilge salıp, te gürtkülü imerilişten götürüp gelişti. Oşol boyunça esine gelbey jatkan gelindi küyösü bakşık alıp geldi. Adiş bakşı, güyüttön güyüp kalgan ayalыңды uğlungan alıp geledi. Adam attuğdan göңülü suup, jaşoodon jatırkap kalgan biçara bir gelse uğlun üçün geledi. Uğlun apasının janında oturuşu gerek. Arka jakka barganda kaytpay da kalışı mümkün. Düynönün oňu da solu da var. Kaysınысы oň, kaysınысы sol ekeni biz bilibeybiz. Oýlanğyn, makul bolsaň başdayla, bolbasa jok, dedi. Bakşı jin oyundu baştagany dowulbasынан uğulup turdu. Anan bir maalda özük tuğurduklar sıyrılıp düşüp, kızıl keregeden bakşı salgan jin oyun göründü. Asman kayısı jer kayısı ekeni bilinbey, düýnö bir alat kızıl alaga boyolup, kulak tundurgan ızıçuu baştaldı. Boz üýdü aylanyp oyun salıp жүрgön kızıl tazıl kiyimçen jinler emi ayıldı aylanyp uça baştaştı da, eşikten, tündükten uçup kirip, bakşı menen koşo gözgö ileşpey, içindegisi içinde, sırtındagысы sırtında tegerenip atıştı. Aylan göçük atkan asman, jer, to, su, şamaldın bar gözgö görünböy, hava öp bolup, bar kızıl ala tüskö poyulgun deyde erip ketkendey boldu. Bayatan sırtta tegereni uçup жүрgön jinler tüstü tumandan görünböy kaldı. Bir gana bala oturgan jerge alakandın otunday nur düşüp jarık bolup turdu. Balban kişinin janında iýindeşip turgan aksarkıl jaş jigit bir çeti korkup, bir çeti suw sabaly ketip, awa jetişpey tarmany kurup baratdy. Bari erip ketip jok bolgondoy, emi türdü sızık aylangan aylan göçök tiri şumduk çimiriledi. Janındağı 3 katar iýindeşip turgan somodoy erkeklerden kölemi dödöy görünödü. Halakanday nur tögülgön jerde epeyi oturgan baladan kürküröp gelme geltirgen erkekler gözlerini albay turuştu. Jürögün korkunuç biylep algan jigit haylan köçökten göğünü azıp esin çokuta baştagan ele. Balvan kişi iýinin kapşıra karmaganda gözü açıla düşkönдөй boldu. Kulağına gelme geltirgen erkeklerden asman jerde busup kürkürögönünü uğulup özüne gele düştü. Balvan kişi menen sol janındağı gürültögön kara toru jigit küröktöy kolturu menen eki jagынан eki iýininin kapşıra karmagandan korkpa, biz barbız janыңda. Balanın janı kolubuzda, balany kara degen ökümdü düşündü. Jigit dem baylap oğuzuna söz gelip gelme geltire başladı. Birazdan keyin boz üýdün içinden bakşı kayra görünüp, gelindi tegerenip uçup, tabılgı asabası menen kerekeni katuu koyulap öttü. Dayar turgan 10 çaktı kişi 3 katardan suurulup çıkıp, daruu girip barıp, iýindeşip gelme geltirip turup kalıştı da, ıldıylap gelip ortuğa oturup kalgan bakşının eki iýininden eki balban bekem karmap gelme geltirip atıştı. Adam keypin kayra kiygen bakşını götürüp jölöngüçtü, çoğun jıgaç kürsüge oturguzuştu. Hanan gana awa tazarıp, aylanydagy too taş görünüp, jeldin жүрgönü sezilip, suwunun akkyny boldu. Balban kişi jigitlerge "Boldu" degen işaret berdi da,
Бакшыга дембедем кымыз сунуп кирди. Бала атасынын колунда эле балбандын ишаратын көргөн эркектер эми шалдайып отуруп, каны катып калган эмелер күн мурун даярдалган чанаштардын буусун чечип, кымыздан, суудан шыпкап ичип, өн сөз жок, олтурган жерде уктаганга баш коюшту. Бала эсине келгенде атасы алдына алып отурганын көрдү. Боз үйдүн үзүк туурдуктары кайра жабылыптыр. Күн чыгып келатыптыр. Түндүктөн жарык түшүп турат. Апасын таап келаткан бала ууртунан күлкүсү төгүлүп көзүн ачты. Апасы жакты караса, өзүнүн көзүн албай, башын кыңайтып карап жатат. Көзүнөн жашы буурчактайт. Өнү каргылданган атасы жалынып жалбарып атыптыр. Садаган кетейин атам, апаңды кайтаралы деп чыканактай сени түшүккө салып, көзүңдү ач садага кетейин. Апаң келди балам, көзүңдү аччы, деп тоңго ороп койнуна катып отурган экен. Бала көзүн ачканда атасы: Аксарбашыл, айланайын эл журт, Кудайга кайтканым бар экен, Аксарбашыл, деп тура калды. Баятаан бери кызыл керегенин ичиндегиси ичинде, сыртындагысы сыртында унчукпай олтурган эркектердин баары дуу ордунан тура калышты. Бакшы абасы баланы атасынын колунан сууруп алып коюп жалынып алды. Айланайын Кудай, Аксарбашыл, балам кайтып келди, Аксарбашыл, жалгызы кайтып келди. Иш оңунан чыкканына көз жеткен эркектер дуулдап, бакылдашып, түлөөгө бээ сойгону камынып киришти.